टेट के पास कैंडिडेट लो नॉन दो सर 81 पोस्ट चाकरी क्लांग लो ला कार्बी आंलं डिस्ट्रिक्ट लो इनके अपॉइंट लो माने लामा ने बा दागपुर एम के बेलेग डिस्ट्रिक्ट सबा डिस्ट्रिक्ट ता ला नॉन ला टीचर के अपॉइंट एन के माने सिलेक्शन प्रोसीजर पकलांग परसेंटेज काट ऑफ मार्क पकलांग दाबांगे काट ऑफ मार्क पकलांग क्ले पिन पेन पिनसी चाकरी के लोंग तुम दो आ परसेंटेज रिगार्डिंग परसेंटेज ले नितमान चाकरी ना पी काली दन नागलो ako second mang esolo sar jong se nitum la ke pas dek tum ali salong wala ke pas pe tum la marksi chingchum kabe tum ta sakuri laun la appointed list on dokolo inke ako recheck procedure pan ke pas to recheck procedure pata OMR based pen computer based exam ke lage recheck procedure kabe ako jong se recheck procedure do pata nitum OMR sit na paklang nang ji inke answer ki paklang nang ji khas fail that pen api recheck pot haben kwan marks ke long ma last one nitum na paklang nang ji last one ni alam ni